Afianyi myapanukpola kple enyaselawo miawezova Ewenyigba TV ke eƒoga atɔ miniti bla etɔ vɔ asieke na dunkudzibe egbenya adrelia le ƒe nkeke wi atɔ agbe le ƒe akpe eve bla eve vɔ adame ke gaƒoƒo ade be dukɔme nyadzɔdzɔ na aɖo miagbɔ. Langodo nyawo miasele gbeƒe enyadzɔdzɔ be Ghana nyawo dɔ dzikpɔƒe alo ganyawo ƒe dziɖuɖume gã atsɔ ƒea ƒe domedome gazazawo aɖo dukɔa ƒe ŋkume le dzinu ya ƒe ŋkeke bla eve vɔ etɔa egbe. Nenema ke hã miasele gbeƒe enyadzɔdzɔ be wo ebu fɔ xɔtula aɖe yi fi ɖevi ŋutsuvi aɖe yi xɔ ƒe ene tso kpede yi ege ŋutɔ me. Nenema ke hã miasele gbe hã ƒe enyadzɔdzɔ be dɔwɔha yi kpɔa dukɔa ƒe dɔwɔnyawo ŋuti kpɔ kuxi alafa mama bla asieke vɔ asieke gbɔ le ECG kple Ghana tsi dɔwɔƒea nu le vota kple oti nutɔa me sia. Alebe míaƒe nyasela kple nukpɔla eya kple bubu aɖewoe aɖo miagbɔ le egbe ƒe enyadzɔdzɔ me. Ke na aɖo ŋkudzi be míaƒe megbeda ne nyadzɔdzɔwoe enye Nuselin Ewe English Dictionary. Woawoe nye ame yiwo de megbe ne nyadzɔdzɔ be wole miagbɔ ɖom ke enyame yi ahe nyadzɔdzɔ vɔ na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelin Chineku. Nuselin Ewe English Dictionary. Nyatepe. Si dictionary aka azon afi de passer ke. Nuselin Ewe English Dictionary standard ton standard enyone de vio kanu le basic level enyone ame kanu le SHS enyone ame kanu le university alo le language o ne nyame ke menye begbe fio e bia strong begbe kra ha Nuselin Ewe English Dictionary enyone o ha ame sia me ke nye vi mo jura po ele bia strong begbe ha Nuselin Ewe English Dictionary enyone wa mama ele dile boso ma de na kula atia place order le Amazon allo number can follow screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la ya call Nuselin Ewe English Dictionary akwa koveno akpe Nuselin Ewe English Dictionary enyon to So takpekpe Zimanola agbagbangbil egblona se wɔla wo katã be wa anɔ ŋgɔ le avuwɔwɔ kple nufitifiti wɔwɔ me le dukɔ me ye wo ede eme be ele be se takpekpea na ado akɔnta bubu ɖe ŋgɔ le Ghana dukɔ me. Agbangbagbi le eƒe nuƒome gblɔ be ele be sewɔtakpeƒe menɔlawo nado akɔnta nana ɖe ŋgɔ le Ghana. Esi aƒetɔ Bagbi nɔ nu ƒom le ge le ku ɖa edzinu andre ƒe ŋkeke wi ene la dzi la, egblɔ be sedede ɖeɖe mesɔgbɔ o. Egblɔ be ele be sewɔtakpeƒe hã nalé ŋku ɖe ale si wozãna dunyahehe ƒe gawo nu eye woalé ŋku ɖe dukɔ ƒe dɔwɔƒewo nu. Eɖe me be avuwɔwɔ ƒe nu fitifiti nu akpe ɖe mia nu míakpɔ demokrasi ta. Aƒetɔ Bagbi bia tso Afrika dukɔwo si be woawɔ dɔ aduadu atsɔ ana dziɖuɖu nanyo ɖe edzi. Egblɔ be ele be sewɔtakpeƒe me nabia akɔnta dɔwɔƒewo katã si me Ghana ƒe gadzraɖoƒe Bank of Ghana hã le elabena dɔwɔƒe aɖeke mekpe wu sewɔtakpeƒea o. Nabo agbangbagbi le eƒe nuƒome gblɔ be ele be sewɔtakpeƒe menɔlawo nado akɔnta nana ɖe ŋgɔ le Ghana. Esi aƒetɔ Bagbi nɔ nu ƒom le ge le ku ɖa edzinu andre ƒe ŋkeke wi ene la dzi la, egblɔ be sedede ɖeɖe mesɔgbɔ o. Egblɔ be ele be sewɔtakpeƒe
Alebe makɔne nyadzɔ bubu dzi na mi míaƒe nyasela kple enukpɔla wole me kpɔm be ganyawo ƒe dɔdzikpɔla Dr. Kesel Ato Forsen na atsɔ ƒe ya ƒe titina ƒe gazaza ŋuti. Numekukua afia sewɔtakpekpea le Yawoda edzinu ya ƒe ŋkeke 23 gbe. Alebe ame akpa gãtɔ le sewɔtakpekpea me ƒe kplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ Kweku Ricketts Hagan ye eɖe gbeƒã ŋkeke etsɔ yi va yi dzi le asitsatsa ŋuti nyatalakawo gbɔgblɔ me ye wo eɖe ɖe go be nuɖeɖe aɖe go ya ana nyatalaka yeyewo tso ƒe ya ƒe gazaza ƒe ɖoɖoa dzi wɔwɔ nu eye woada Ghana ƒe ganyawo ƒe dɔwɔwɔ kpɔ le ƒe ya ƒe afã gbãtɔ me eye wo egblɔ asitɔtrɔ ɖe sia ɖe yi wo edo ɖa be woawɔ le ganyawo ŋutiɖoɖowo hã me le aɖaŋuɖoɖo kple dɔwɔnu dudɔnunɔlawo ƒe habɔbɔ kple nyatalakakpui aɖe nana dukɔkplɔla John Dramani Mahama megbe alebe wole mɔ kpɔm be dziɖuɖua na azã nuƒoƒoa atsɔ atrɔ susu tso ganyawo ƒe liƒo dzi ayi dzidziɖedzia dzi alebe wo eɖoe be ɖoɖoa aƒo nu tso dɔwɔnuwɔ ƒe ɖoɖo wɔwɔ nenema ke dɔwɔwɔ nyuiewu dzidziɖedzi yi ame ŋutɔ ƒe dɔwɔƒewo akplɔ ɖo kple ame ŋutɔ ƒe dukɔa ƒe ganyawo ƒe sesẽ nu eyi me wole ganya ŋuti toheme lém ɖe asi le dukɔ me le ɖɔɖɔɖo yiwo le edzi yim dome alebe ɖoɖoa ya ƒe akpa eve vevi aɖe anye nyatalaka yeyewo yiwo tso Ghana ƒe nuwɔwɔ kple xexeme katã ƒe ganyawo dɔdzikpɔƒea nu yina eya elɔ nene ƒe extended credit facility dɔwɔƒea ƒe ɖoɖoa nuwu dzidzedzetɔe kple tɔtrɔyinuwo ewɔ ɖoɖoa ɖo ƒe ɖoɖowɔwɔ ƒe dɔwɔnu nu yi afia mɔ ganyagãwo be woawɔ ɖɔɖɔɖo ku ɖe nene ƒe xɔnamedɔa ewu enu le Ghana dukɔ godo ye wo eɖe egblɔ. Be matsɔ ge ɖe nyadzɔ bubu dzi na mi yi ke enye Ghana Gold Board yi nye Ghana dukɔa ƒe sika dɔwɔƒea de asi nubabla te kple Ghana tsinyawo dɔdzikpɔƒea yi be woagbugbɔ tsi ƒe xɔtuɖoɖo yiwo tomenukuƒe yi mele senu yi egblẽ tsiawo ƒe dzadzraɖo enu ke le nubabla nua Gold Board ana Ghana cedi $9 kple nuvi aɖe hena nu yiwo ƒe gbugbɔgaɖɔɖo ƒe akpa gbãtɔ alebe akpa gbãtɔ atɔ ŋku tsidɔƒe etɔ̃ yiwo nu tsidɔɖɔ kple nutome ƒe egblẽnu le vevie yiwo nye Bonsa ŋutɔme nenema ke Daboase ŋutɔme kple Setre Heman ŋutɔmewoe enye tsidɔwɔƒe ade yiwo wo ekpɔ be tomenukudɔ yiwo mele senu wo egblẽ nu le nene ƒe nutoyɔmenu ƒe akpa ɖe ene eye alebe eyi Gold Board ƒe amega Sami Dzemfi nɔ nu ƒom le asidede agbalẽ te ƒe wɔna mea egblɔ be dɔa anye dɔwɔƒea ƒe nu yiwo li tegbe ƒe sedede ƒe akpa ɖe be woagbugbɔ anyigba axɔ eye woagbugbɔ nutome aɖo anyi nenema ke eyi dzi eɖe eme be nubabla akpɔ egbɔ be Gold Board alé ŋku ɖe ale yi wo ezã ega nue ye ke menye yewo ƒe ega yi ke ɖeɖe ko yewo ena o ke boŋ egawo katã yewo alé ŋku ɖe nenem ƒe ega yewo nu yi ena Ghana tsinyawo dɔdzikpɔƒea ƒe amegã Adam Mutawakilu gblɔ be hameɖoɖoa sɔ ɖe ɣeyiɣia nu pɛpɛpɛ alebe mɔɖaŋudɔwɔlawo ƒe ƒuƒoƒo aɖe yi
bujami ke dukwa pa do pa yi kwa do nya ogbo yi kanya Public Utility Regulatory Commission do pa global ye wo pa kuhi yi wo kata wo chode ECG ple Ghana dukwa pa chinya wo do pa pa nu le vota ple otin to le pa ya pa afa gban to le ala fa mama bla aseke vo aseke gbo aya enya apa chinya odoji popo gbo popo dowo ganto evelia le aton yo vayi ma yo de eglo alebele po ya pa titina do na wo ntinya ta ka fa nyanwa wo akpa kuhi akpa de ka alafa anyi bla anyi enve vo adre yi le nya akpa de ka alafa anyi bla eto vo aton yi wo ehwa egbo ye wo adama ba akpa de ka alafa aton wi eto chitre de isijinu aye wo ekpo akpa de ka alafa aton vo atogbo yi fiabe wo kpo egbo alafa mama bla aseke vo aseke kple nu viade alaba Ghana dukwa fa chinya odoji kpo fa enro kuhi alafa eto bla evevo eve aye wo ekpo wo kata egbo yi na wo ekpo wo egbo bliboto alaba do fa eglobe nya fa jajirajia echo dukwa fa nyanyanana yile jimde edi kple do fa kuhi yo le edi yim gbota alaba nyata ka wo edefia be kuhi yile alafa mama bla aseke vo adre kple nuviade kude do fa nyonyome fa nyaonu abe electric nse fa nuchocho kple ayikoma so anema ka chifa chocho kple pompiwo fa gbagbanu alaba nyayiwo kude fa hanu yinye alafa mama bla alafa mama de ka kple nuvia de ye wo ade totro yi modan do wonuwo ji ha afia aye wo de kuhi yo le afuma ha afia aye kuhi a fa alafa mama bla aseke vo ato kple nuvia de ye wo cho doda de WhatsApp kple email fa doji alaba nyaya na dukwa fa do fa yikwa do nya wo gbol nkulam de nutom do fa wi aseke do fa gambla eve vo ani aye wo afonu kple ntomato le nuto bla aton vo ani kata alaba apa hadoma nu wona apa akpa ade na nana fa do fa ha de boho alo wo adado wi anyi hacho wo ade asina nto ene mala vota nto me alaba chitrado fa yi fa loloma anya lita akpa wo ple pompi gade yi wo chona chia tre ochona chia dana doa tefe nanafa nu de sia de ka wo ahia la nanafa ikanya polintanka wo kona na panu ya na aye wo la mapamba adabina afima nola yo de am akpa ewo alaba doje po ha agloba ye wo ga poto do eklipa ba ye wa adon saji jikpopo do aye ye wa akpo agboba nu pelawo na aho do fa yiwo nu kakaraji ele yiwo la jojwe aye wo la nono manwe to kakaka jim de aji mama ka chonye na jo bujina mi ka nyeba dukwa fa mo mi do fa de globe mo mi vovo fa asi ayi jicho achoji alaba wo ano tede gbepada de ade yi wo ado be do fa fa wala o ple joy asichala o ji globe mo mi fa asi aji de jicho Ghana city we ever peswa bla adre vo aseke vado Ghana city we atop peswa bla evo anyi litareka alabadiza ha po asi ajida jicho Ghana city we atop peswa bla atop vo ne vado Ghana city we ne
tesua bla etɔvɔ atɔ le lita ɖeka me ye woɖe egblɔ ale be ye eɖe me be ŋgɔyiya efia be wole mɔ kpɔm be mɔmemi ƒe asi na adzi ɖe edzi tso etsɔ yi gbɔna dzi ale be le se yiwo li fifia yiwo wokpɔ dɔwɔƒea dzi nua nenem ƒe eseawo womeɖe mɔ na mɔmemidzraƒe alo gas mɔmemi aɖeke be woadzra mɔmemi yiwo le asi yi dzi womeda asi ɖoa te le asixɔxɔ ƒe ɣeyiɣia me o ye wo eɖe egblɔ ye wo eyi dzi be ɖoɖo yi wo ekpɔ mɔ na va le ɣeyiɣi yi me mɔmemizãlawo ƒe habɔbɔa ebu akɔnta be mɔmemi ƒe asi aɖiɖi boŋ togbɔ be mɔmemiʋeʋĩ yi ke nye crude oil ƒe asi le dzidzim ɖe edzi le duwo dome asime hã wo ewɔ akɔnta bubu aɖe ale yi Ghana cedi alike vie kple nyateƒe yi wo enye be dukɔa dome mɔmemi ƒe asi me edzi ɖe dzi bo le kɔsiɖa eve yiwo va yi me ta ale be le ƒe akpe 2024 mea nuleviwo eɖi fia be dukɔa ƒe mɔmemidɔwɔƒea ede ami ƒe asixɔxɔ ƒe ɖoɖo aɖe dzi yi na mɔfiame bia tso nenem ƒe mɔmemidzraƒewo kple gas asitsa habɔbɔwo si be woawɔ ɖe asi suetɔ keake yiwo ɖo na mɔmemidzadzra dzi ƒe abe ale yi ke wo eɖui ene ale be dɔwɔƒea eɖe eme hã be ne ɖoɖoa woawɔ ɖeka kple mɔmemi ƒe asixɔxɔ ŋuti mɔfiamewo eye wo eɖoe be woana mɔmemi ƒe asitsatsa na adze le gaglãgbe ye wo eɖe egblɔ nenema ke woanɔ anyi ɖa eye woawɔ nu dzɔdzɔe le dukɔ me ale be dɔwɔƒea ga ede dzesi be nyametsotso yi wo ewɔ be woawɔ ɖoɖoa dzia kplɔ aɖaŋuɖoɖo yiwo tso dɔwɔƒea metɔ vovovowo gbɔ gake dɔwɔƒea metɔ aɖewo yiwo yi edzi le dzidzim ɖe mɔmemi ƒe asixɔxɔ nu eye wote tɔ ɖe edzi be ena mɔnukpɔkpɔ nuƒlelawo be woakpɔ viɖe tso mɔmemi ƒe asi yi bɔbɔ koŋ me dzi. Namake makpɔ miage ɖe enyadzɔdzɔ bubu dzi yi ke nye be aɖenta ŋutɔ me ʋɔnudrɔ̃ƒea ebu fɔ xɔtula aɖe yi wo exɔ ƒe 25 yi woɖe ŋkɔ na be David Bandoyo yi nye Togovi dzidzi aɖe be efi ŋutsuvi ƒe 4 aɖe tso kpedze le Volta ŋutɔ me eye ekplɔe yi again. Gɔmevi fi ŋutsuvi ƒe 4 aɖe tso kpedze le Volta ŋuto eye wòkplɔe kɔ yi ge. Bandoyo David lɔ̃ ɖe ɖevia ƒe fifi dzi le ʋɔnudrɔ̃ƒe si aƒenɔ Angela Atachi nɔ zime na. Wohe nyametsotso sia yi ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke 14 dzi. Amenutsɔla si ACP Patient Mario nɔ ŋgɔ na gblɔ be ɖevi siwo fi bu le kpedze le ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke gbãtɔ me. Ke le ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke 3 dzi la, Aƒetɔ Bismarck Bago si nye nutala tso New Legon kanya ta ne kpovitɔwo be yekpɔ ŋutsuvi aɖe wònɔ tsaglãla tsam eye mete ŋu dze si eƒe aƒe me o. Le ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke 4 dzi la, David va gblɔ be ŋutsuvia nye yiƒe vi gake mete ŋu tsɔ dzidzigbalẽ na o. Emegbe, kpovitɔwo xɔ agbalẽ aɖe si dzi David ƒe nɔnɔmetata kple dada ƒe kaƒodzesi le. Ŋutsuvia dada, Aƒenɔ Patience Ablɔɖefa Afiefa si nye ɖawɔla tso kpedze, tsɔ ɖevia ƒe nuŋlɔɖiwo yi New Legon kpovitɔ ƒe dɔwɔƒe le ƒedzinu 7 ƒe ŋkeke 8 dzi. Le numekuku mea, egblɔ be yemedze si Bandoyo o. Bandoyo lɔ̃ ɖe edzi be yiƒe nyagblɔɖi si ŋlɔ va yia menye nyateƒe o, ɖevia menye yitɔ o. Bandoyo gblɔ na ʋɔnudrɔ̃ƒea be yedogo ŋutsuvia le ahanoƒe aɖe le kpedze esime yemu aha. Yena gai eye yekplɔe kɔ yi aƒeme eye emegbe yekplɔe kɔ va ge. Eʋu eme be esime yenɔ dɔ wɔm le kpedze la, yefi ɖevia kɔkɔ yi ge.
Acha da Nyadzɔdzɔ na mi mia agada miaƒe bɔluƒoha yikenya Ghana Football Association ha bɔbɔ yikenya Ghana dukɔ ƒe aboƒoha bɔbɔawo ewɔ ɖoɖo be woaƒoƒu sɔhe nyɔnuvi alafa etɔ̃ nuƒu hena bɔluƒoƒo modzakaɖeɖe yiwo me wo ewɔa nu aduadu kple aɖaŋu veviwo tutuɖo ne dzidzɔ yi ke doa dzidzɔ na sɔhɛwo me alebe wo etrɔ asi le ɖoɖo ya nu kom be woade dzo nyɔnuwo ƒe bɔluƒoƒe ƒe nutetewo nu le dzidzime yiwo gbɔna me le Ghana dukɔ me atsɔ ado ŋusẽ wo ahalẽwo ɖe ete hena dukɔa ƒe ŋgɔyiyi alebe doaɖedzesi yi asɔ kple FIFA ƒe xexeme katã ƒe ɖokutsɔtsɔ na be ya akeke nyɔnuwo ƒe bɔluƒoƒo ɖe enu alebe dɔ ya enye FIFA ƒe ɖokutsɔtsɔ na be ya adi nyɔnuwo ƒe bɔluƒoƒo ɖe edzi ƒe akpa aɖe ene eyime wo le asi kpem ɖe GFA yi ke nye Ghana Football Association ha bɔbɔa ƒe agbagbaɖedze be ya ana mɔnukpɔkpɔ geɖewu na asu sɔhe nyɔnuviwo si be woake ɖe woƒe bɔluƒoƒo nutetewo nu aha atuwo ɖo alebe suku bla eve yiwo kpɔ gome le wɔna me yiwo nu wo eɖo kpe na wɔna dometɔ aɖewoe enye Todze gɔmedze sukua, nenema ke Fieve gɔmedze sukua, Fieve EP gɔmedze sukua hã kple Kanibeto gɔmedze sukua le ƒuƒoƒo ɖeka me, nenema ke ƒuƒoƒo evelia nye Sogakɔƒe gɔmedze sukua, Dendo C gɔmedze sukua, Avɔvi B gɔmedze sukua kple Sogakɔƒe A gɔmedze sukua alebe ƒuƒoƒo etɔ̃lia dometɔ aɖewoe enye Sokpe DA gɔmedze sukua, Sokpe PCG gɔmedze sukua kple Tefle PCG kple Tefle DA gɔmedze sukuawoe enye etɔ̃lia alebe ƒuƒoƒo enelia enye Agɔkpo gɔmedze sukua, Komboni hã ƒe gɔmedze sukua, Leve gɔmedze sukua kple Toklokpo gɔmedze sukua eye ƒuƒoƒo atɔ̃lia me enye ave gɔme gɔmedze sukua, nenema ke Vume gɔmedze sukua, Total Child hã ƒe gɔmedze sukua kple Amedzo Bilingual sukua ƒe gɔmedze sukua woawoe ekpɔ gome le nenem ƒe aboƒoƒoa me. Neyɔƒe selema akɔmi agale gbetanya dzɔdzi alebe miage ɖe Nigeria dukɔ me yi mi xɔ nutsotso be ame yiwo susu be wo etsɔ tu ɖe asi dze Ondo ŋutɔa yi le Obodzu ŋutɔa me, nenema ke Otukpo ŋutɔa me, Dziɖuɖu ŋutɔa me le Benue ƒe ŋutɔa me dzi le Blada ŋdi wo ewu ame ɖeka alebe nyatakawo eɖe fia be amedzidzelawo eva ŋutɔa me le ŋdi ga ade lɔƒo eye wo edze tudada gɔme alebe eya na kɔƒemetɔwo eƒu du yi Ɔyangede ŋuto yi te ɖe afi ma nu hena dedinɔnɔ alebe ame geɖe alo ame aɖe yi wo eɖe ŋkɔ na be Sani egblɔ be nenem ƒe sɔhe yiwo le nutɔ ma wo eti nenem ƒe amedzidzelawo eyome ye wògblɔ be eya xe mɔ na wo be womaga awɔ nugbegblẽ geɖewo gake ame ɖeka ya gakpɔtɔ eku le nenem ƒe nuwɔwɔ ya me yi na Otukpo ƒe zimenɔla Maxwell Ogiri ɖo ekpe amedzidzedzea dzi ye wògblɔ be haha aɖe do mo ɖa le Ondo gake wo edzudzɔe eyime ame ɖeka eku alebe dedinɔnɔ dɔwɔƒewo le amedzidzelawo dim le avea me ye wo eɖe eme be nɔnɔmea efã fifia ye wo eyi dzi egblɔ be womate ŋu eke ɖe Benue ƒe dukɔa ƒe
Kukobito for Nanudola, Ikenya DSP, Udeme edit, Nul Bewa Aglo, Upper Susu, Yina Amadita ya Jole, Nkaka Vermebe, Le Amadita Bubu yi Jole, Otupo, Nobi Magbe, Alaba Amayole, Afima Aglobe, Amawi Ade, Ye Akuto, Nanafa Amadita Mame, Kaka Kubito Aglobe, Ama Anyi Ye Akweku, Nanafa Amadita Dame. Aye ama aton bubuwa wo ho abi ayafanya sala kula nukpolo aya kwebu gwado emisala egbafa Nyadzɔdzɔ bo hafi ma jola miagba ma agato Nyadzɔdzɔ dinamiake misala egbafa Nyadzɔdzɔ ba dukwa fa mi do afwa da wa o aglobe mo mi ayidi fa asi ayidi achoyi gbona fa nkakaji nana maka misala egbafa Nyadzɔdzɔ ba Ganya fa jirudumaga acho fa dumaduma gazazanwo ado dukwa fa nkume le jinu ya fa nkakabla evevo etwa egbe na maka ha misala egba fa Nyadzɔdzɔ ba do ha yi kpo dukwa fa do nyawo kpo kuhi alafa mama bla aseke bo aseke gbo le isiji kple galachi do fa nu le voda oti nutwawo mesia amebena sa kle enukpola aya kle bubuadowe adom nyagbole egbefe Nyadzɔdzɔ kana adom kujibo nyafa megbeda na Nyadzɔdzɔ enye no selling ewe English dictionary ka anyamai Nyadzɔdzɔ na minyanko enye Imanola Noelen jineku maklami No silence ever English dictionary. Yatepe. Mais si dictionary a caractère zonfi et passé K. No silence ever English dictionary a standard ton standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language. Nenya make manya be view. E be a strong be kra no silence ever English dictionary. And you know I'm a still make nenya be view module apo. And be a strong be no silence ever English dictionary. And you know mama. Nela dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can follow screen Nigeria. Opo to me to the can WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary. Akwa koveno akpe. No silence ever English dictionary. Enyon tom